ዛሬ እንደጋጣሚ ሚግሬሽን ሄደን ነበረ። አንድ ጓደኛ ያለ እሱ የእሱ ፓስፖርት ጊዜው አልቆ እሱን ለማሳደስ ሚግሬሽን ሄደን፣ ሚግሬሽን አሁን እንደ በፊቱ አይደለም፣ ሁሉ ነገር ተቀይሯል። በፊት ምን ነበረ? በፊት ፓስፖርት ለማሳደስ ስትል ውስጥ ሚግሬሽን ውስጥ ገብቴ ነው ከዛ ፎርም ሞልተ ከዛ በኋላ ነው ከቀጠሮ በኋላ ፎቶ ተነስተ ምን አድርገ ከዛ በኋላ ቀጠሮ ይስጠሉ ማለት ነው። አሁን እሱ ቀርቷል። ፓስፖርት ለማሳደስ ቢፈልጉም አዲስ ለማውጣት ብትፈልጉ ማለት ነው ሚግሬሽን ውስጥ አትገባም። ቀጥታ ምን ታደርጋለህ? እዛ ሚግሬሽን ልክ እንደመጣ እዛ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ የሚሰሩ አሉ። እዛ ኦንላይን ቁጭ ብለ እዛው ትሞላለህ ማለት ነው። ፌክ አይደለም። እዛ ቁጭ ብለ ኦንላይን ትሞላለህ። ኦንላይን ከሞላ በኋላ ቀጠሮ ይሰጠዋል። ከቀጠሮ በኋላ ነው ሚግሬሽን ውስጥ የምትገባው። በአጠቃላይ ፓስፖርት ለማሳደስ እና እንደ አዲስ መዋጣ የሚፈልግ ሰው ካለ በሩ ክፍት ነው ማለት ነው። ማንም የሚከለከል የለም። ዌልካም ነው። ግን ፓስፖርት የሌለ ሰው ምን ያስፈልጋል? መጀመሪያ መታወቂያ፣ ቀጥሎ ልደት ካርድ ነው። ከዚህ ውጭ ፕሮሰሱ ምናልባት ብዙም የሚፈጅ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሌላ ኬዝ ከሌለ ማለት ነው። መጨረሻ ቀን ፓስፖርት የምትወስደው ከፖስታ ቤት ነው። ፖስታ ቤት እነሱ ደውላል ወይም ሜሴጅ ይመጣላል። ከዛ ፖስታ ቤት ሄደ ከፖስታ ቤት ተወስዳለህ ማለት ነው። ፓስፖርቱ ይህን ይመስላል። አራንተና ኩመተሳ ሚግሬሽና ደምኔ ሳበ ከየተኮ ፓስፖርትን የሮን ጀላ ዱሜ isa jijjiruudhaaf achi deemna jechuudha. Asumaanuu gartee information kana yooniin gartee isiniif dabarsee jetin yaada jechuudha. Namoonni gartee paasapoora gartee haarawaa baafachuudhaaf fedhii qabdan migireeshinii banaadha. Paaspoortiin ni kennama jechuudha. Rakkin hin jiru. Migireeshinii gartee fuulduratti warra gartee onlaayin guutu jira. Onlaayin achi siif guutanii baallama eegasiif kennan booda deebitaa jechuudha. Warri onlaayin guutu achuma migireeshinii fuuldura jira. Achumatti onlaayin ni guutta. Eega onlaayin guuttee booda isaan qaxaroo siif kennanii qaxaroo fudhattee guyyaa itti aanu deebita. San booda carraa gartee migireeshina keessa galtee suuraa ka'uu fi waan gartee si barbaachisu waan gartee birrii kafaltuu fi kana achitti kafaltaa jechuudha. Kan onlaayin itti guutamu birrii waa xiqqoo kana fakkaataa walumaa galatti namni paasapoora qabu jijjiirachuu ni danda'a. Hulaan banaadha. Namni gartee paasapoora illee hin qabnelleen paasapoora baafachuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti namni gartee paasapoora hin qabne kaardii dhalootatii fi mattaawaqaa qabaachuu qaba. ሌላ ደግሞ የምንዛሬ ባንክ በጣም ተጨምሯል። ኩዌት፣ ባህሬን እነዚህ በጣም ተጨምሯል። ዶላርም በጣም ተጨምሯል። ዶላር ዛሬ ያለው በባንክ 4890 ነው እንደዚህ አካባቢ ነው ያለው። የሳዑዲ አረቢያ ሪያል ደግሞ 12.90 ሳንቲም ምናምን ነው። የባንክ ምንዛሬ በጣም ተጨምሯል። ሸራፍኒ አራንተና ከም ባንክ ሄዳችሁላ ማለቀ በየሁንዳቶቹ ባየ ደበለጅራ ሸራፍኒ ባንክ ሄዳ ኦሶ ብላኬንተን ሸራፍኒ ባንክ ሄዳ ባየ ደበለጅራ ዶራሌንስ ከስሙ ደበለጅራ ማሸራፍኒ ዶራላ አራንተና ኩማ አፉሪ ፊ በሰደት ፊ ሳንቲም ወይራ ትረቹ ከም ባንክ ሄዳ ሪያል ሳዑዲ አረቢያ ለን ደበለጅራቸው ሸራፍ ባንክ ሄዳቲ ብሪ ኩለማ ፊ ሳንቲማ ሰገልተም ወይጅራቸው ወልማጋለቲ ብሪ ኩለ ሰዲ የቹዳፍ ዋጥቅሽ ብሪ ሰዲ ማፍሪ ረታ ከነ ረጅራስ ከን ኩዌት ለን ባየ ደበለጅራ ሸራፍኒ ኩዌት ሂሳብ ባንክ ሄዳቲ dhibbata koofii kara 60 fi saantimoo irra jiraachuu sharafni gartee baankiidha. Baay'ee dabala jiraachuu akka dur caala walumaa dabala jira. Kana fakkaataa galata walfaadhaa baay'ee sin jaalna baay'ee sin kabanya warroonni gartee chaanala keenyaaf maatii hin ta'in maatii sabskiraayib godhaa maatii tahaadha. Odeeffannoo gaggaarii sin biran geenya gaaffii qabaatanillee barreessitanii gaafachuu ni dandeessan isin jenna galata walfaadhaa baay'ee sin jaalna baay'ee sin kabanya. Thank you guys. ወዳችኋለን።